Tabuk Kok Salene Kok Tripurani Bising Toi Tini BJP Hapangni Dini Tribal Welfare Minister Ake Deputy CM Tini Jishnu Deborma Ake Nini Somas Kollan Montri Tini Santona Chakma Borok Phayo Tini Borokni Leader Rok Kok Saleka Tamo Borok no Kok Kucharoi Tini Lahar Kasuma Tini no Borok no Rosainaka Tamo ni Bagui Borok Oboro Sainai Tabuk Sung Nai Achama Makau Sanang Habrang Akanang Nok Makau Rimon Ibau Ye BJP ni government ni bro Payanang Nok Makau Rimon Boyanang Tini Borok Blokes Rui Sahala Tini yo Tang Sung Klamodenung Samade Chief Deputy Chief Minister Payo ke Forest Minister Education Social Welfare Minister Song Ketre MP Ra Hono Khok Ni Payo ke Paye je Pobola Mano Bondo Kemo Bono Ker Khilera de Kenong Bo Mairong Nai Sinyo Chung Rinai a Kerang Kopichan Bo Pano Pono Chung no Hubrao by meeting here no Norin Sana Gortolawo Kenang Monk Deli Point Hono Non Tinang Nai Aborkie Noni Somuisano Somadan Kilman Mandawo Chung Sorkariro Havalatung Niboro Samba Obai Kero Localni Tanglai Pilai Tosifu Bochung Road Luka Salzai Hemoni Bawo Costo Colombo Moro no Chungye Mairumbu Mai Pigrane Haunke Chaye Nungye Kapango Sa Supye Buhuk Plunke Salaye this kind of Sama Somadan Kelima solution not to Salajan you know Tini Chung Road Look Kamale Piom no Okay permanent solution Nikau Robrang Sakunangia Denang Butia Toma Chatma Babro let up Saya permanent solution Kelmani Kau Saya ke Bochung no couple Sikol Henry Soronatic Light to Monbago Koma Salainman Kebro somewhere in night Deputy Chief Minister Mong Junori Saya Koma Salaye Habalana and his house Hakchangha Chini Bromlang Chini Brunom Sano Ketawo Tinile road blockage Tin by Ka Adinma Bo road blockage Tini Nobrang Rosainaka Tamon Bagoi BJP Hapangni Adong Rok Payoi BJP government ni je representative minister Rok Payoi eba Borok ni Montri Rok Payoi Borok ni Hokra Rok Payoi Tini Borok no Saka je Tini Bisino Norok o road blockage Lahar Kasamono Rosaina Dihnoi Borok no Kok Rijaka Akai Borok ni je rationing o Bondo Khajakma Muthak Jagoi Tongma o rationing ro Tai Waisa Chalu Khainai Akai Borok ni je Dabi Rok Tongmano Borok ni je demand Tongma Rok no Borok obo Borok Rinai Hinoi Yachaka Tini no Lahar Kasomani Rosainaka Borok Belai Hambai Norok Kok Tripurani Bising Toi Omahai Mangpli Rok Nugoi Tongnai Norok Nai Tong de Kok Tripura Nang road block case Kemo Bo Pura Tini Baike Laitanai 31 Oktober Singo Tini 7 tarik November Jora Tini road blockage Bo Rui Sanaha Anbo Yanang government ni government no Akhero Tongai local Rono Akhete te Tini procession ni Tangphang Tui Phang Rono Tini administration ni Bro Rono Ninim Khudingo Khakchang Ma Beke Nung Ya Phain Jo Abosa Sak Malgaji Beta Khakchang Sunghakema Tongha Chung Laitanai October Tan Jingo repatriation Kelimani here Sorkari Habala ye Juno Mairong Rom Taha Kemairong Rom Tae Mache Manu Yang Lehan Okatalha Laile Sahinke Jenny Brook Tini Machen Gotio Las Clayada Twine to House Apeke Chung Bono Yoyan Tateo Chung Road Block Makileha Central Government no Tripura Government no Road Block in the Yunung Yechung application of memorandum of Chung Boy Mono Mohapa solution Mailaya Umon Gotio Chung Yoyan Carono Chung Road Block Makileha Kebo Chung Road Block Kemo Zoto Juno Maya Unkruye Katung Sunu Kruye Rang Kaudu Kucha de Ke Mairong Mai Kaduke Nang Kunero organization Bang Matongo Tini Central Young Brew Association Row Brew Socio Cultural Association Row Abdikezo Matia Hoda Tini Borok People Human Rights Organization Tre Zotosu Chakmani Organization Terza Abono Kuye Personal de Kipo Organization de Kipo Mung Sapaimaya Mizoram Chiopo Filpurano Khakchang Paha Abdikezo Nanko Kebono Zotosu Chini issue no Kabarie for Sia Sasia Kia Hotia Satia Kitchini Kok Tripura Morokam Kie Kabarmon Tatio Zoto Central Sorkari State Sorkari Attention Rie Juno Mairong Uchihari Pimbo Khakchang Matong Aromibo Rang Kopucham Sahaso Paiha
마이롬 사군테 속파야 마 속파야 다이롬 사리야 아보마 앙 퍼스널 케 사마야 마미케 앙 아보노 딜 케야 옴보 아보노 딜 케나이 브로통오 아보로 파하 히삽 포트로 케 소이에 크나 보종 인터넷도 사라우나이 아니에 나오노 시리피오 그래서 또 드니요 진이 공바라로 비즈니 보로크라오 좀 브루라오 저또노 각장의 마통 미조람 트리푸라 아삼노 파하 암무 원 바이 원 그 사파이메야 저또 각장 뭐 가우사오 각자